Alcatraz, темата на видеото. Zabeleženo je da je najmanje 36 zatvorenika poginulo pokušavajući da pobegnu. Nijedna osoba nije uspjela da se provuče pored stražara ili opasnih voda sve do juna 1962. godine, kada su iz ovog zloglasnog zatvora trojice zatvorenika uspjela da pobegnu. Detalji njihovog bekstva nisu bili u potpunosti poznati sve do januara 2018. godine, kada je FBI bio primoran da ponovo otvori istragu nakon što je primio pismo. Šta je strašnije od slanja u Alcatraz? Zatvor maksimalne sigurnosti postavljen je na udaljeno ostrvo kao način da se zadrže najopasniji i najstrašniji ljudi na planeti. Postao je dom američkog najzapaženijeg kriminala i nasilnih zločina. I zaista se čini neverovatnim da su 3 osobe mogle pobeći, a kamoli da su još uspjeli otplivati do obale pored svih prirodnih i ljudskih prepreka. Zvanični dokumenti navode da su trojica muškaraca umrla tokom plivanja, ali novo pismo je primoralo da se pokrene nova istraga. Glavni inicijator bekstva bio je čovjek koji se zvao Franklin Morris. Bio je vešt, pametan i genijalan. Naučio je na težak način kako da se brine za sebe u ranom životu. Nakon što je postao siroče u svojoj 11. godini, burno detinjstvo poput njegovog nije proteklo bez problema, pa je već sa 13 godina osuđen za prvi zločin. Sa umom kakav je on imao, mogao je da stvori velike stvari, ali sudbina nije bila na njegovoj strani. Umjesto slavnog, postao je zloglasan kao vođa velikog bekstva iz Alcatraza. Nakon što je poslat u Alcatraz, poznati kao The Rock, Franklin Morris pronašao je 2 muškarca koji će se na kraju pridružiti njegovom timu u bekstvu. Braća su se zvala John i Clarence Anglin, a zajedno s muškarcem po imenu Alan West, njih 4 su udružili snage. Nakon što su se sreli, upoznali i odlučili za bekstvo, okrenuli su se ispitivanju svega što će im pomoći u bekstvu iz najsigurnijeg zatvora na svetu. Zajedno, grupa je imala impresivno iskustvo o tome kako da izmanipulišu stvari i skrenu sa svog puta sve prepreke, pogotovo oko stražara, i pobegnu iz svojih ćelija. Pazite, sam plan bio je jednostavan, izaći iz ćelije i otplivati do obale, međutim, u praksi bi se to smatralo gotovo nemogućim. Kao što smo pomenuli, 36 zatvorenika je ranije umrlo dok su pokušavali da izvrše potpuno isti podvig. Zašto bi ovo bilo išta drugačije? Trebalo bi da prikupe svo svoje iskustvo i znanje, a ujedno i da izgrade neverovatnu količinu poverenja između njih. Kako bi to izveli, znali su da su sve šanse tada bile protiv njih, a i drugi zatvorenici su ih nazivali ludima. Međutim, linija između ludog i genijalnog je tanka. A kako sakupiti resurse kada ste ceo dan zaglavljeni u svojoj ćeliji? Pa na njihovu sreću, zatvor je imao dvostruku ulogu, to jest ulogu kao fabrika. Zatvorenici bi mogli zarađivati za život, radeći na stvarima za američku vojsku, praveći nameštaj, odeću ili obuću. Ovo im je omogućilo značajnu količinu resursa koje su maštoviti i inteligentni ljudi mogli da koriste za beg. Pošto su njih 4 poslata u Alcatraz, zbog nenasilnih zločina, uspjeli su da ostanu relativno ispod radara stražara, tako da su polako počeli da sprovode svoj plan, koji je zahtevao puno strpljenja, veštine i inteligencije da bi tiho prikupili neophodne resurse. Znali su da će se njihovo odsustvo osjetiti čim napuste svoju ćeliju, pa su radili na tome da sami naprave lutke u njihovoj veličini, da se drže u krevetu čim izađu. Također, nedostaje im način da se iđu sa ostrva kada napuste svoju ćeliju neprimetno. Stražari u to vreme nisu bili tako dobri kao danas, jer ako bi ih primetili, bili bi ubijeni na licu mesta. Svaki član grupe je imao svoje zadatke kako bi osigurali plan, a samim tim i bekstvo koje bi bilo uspešno. Na primjer, braća Anglin bila su odgovorna za pravljanje lutke za sva 4 zatvorenika, dok je Franklin Morris bio zadužen za druge zadatke. Glave su napravljene od sapunskog voska, toaletnog papira i prave kose iz berbernice na licu mesta. Morris je svoje vreme provodio fokusirajući se na izradu instrumenata koji će se naduvati poput splava i prsluka za spašavanje. Svake večeri od oko 17:30 do 21 čas morali su da fizički otkinu deo kamena u svojoj ćeliji da bi pristupili ventilacionom sistemu.
Kada niko nije gledao, uklonili bi rešetku iz svoje sobe i odsekli je ukradenim kašikama ili komadima drveta koje bi nabavili sa mesta gdje su radili tokom dana. Ovo bi bio najduži deo plana i zahtevao je mesece i mesece rada. Srećom po njih, Alcatraz se smatrao starim i raspadajućim, čak i tokom 60. godina. Slana voda bi prolazila kroz cevi kada bi se zatvorenici tuširali i prali posuđe, što bi vremenom uništilo iste. Srećom, znali su to i organizovali kada i gde treba raditi na pravim mestima. Vremenom postalo im je lako da odlome slabije delove i izbuše očvrslu zgradu. Verovatno ste se zapitali kao i ja, kako su se izvukli u svu buku udaranja? Pa evo ovako. Zbog zakona o reformi zatvora u 60. godinama, zatvorenicima je bilo dozvoljeno da svakodnevno drže sate muzike u svojim ćelijama. Koristeći to u svoju korist, Franklin Morris bi svake večeri glasno puštao svoju harmoniku, da bi ispratio bilo kakav zvuk izazvan udaranjem. Svake večeri bi svirao sve glasnije i glasnije, dok je njegova ekipa udarala sve dublje i dublje. Koridor za hodnike iza ćelija bio je u osnovi nezaštićen. Alcatraz. Alcatraz je najlošiji zatvor u svijetu, barem za mene. Čušte vi, tada, čao.